पाउचेदी युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे लोखोसै जौगी वाथोक लोइद्रिङैदा हिरोइनगा कोनना फारबा मियोइ अमा पुलिसकी makhuttagi नांथोख्रे थावइना नांथोक-hnkhibra nttragana soikhibra इरोनुंगदा करी माइबम दानावेर लुपा क्रोर गयागी इलीगल ड्रग्सिंगा कोनना डिमोनेटाइज तौरबा यामलबा सेनफम अमदि नौमैना चिंगबगा लोइनना मसामकी लम्फेलदा लेबा VIP क्वार्टर नंबर 1 दगी फगतखिबा चंदेल की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चेयरमैन ओरंबा लोखोसै जौ एलाइस सेसै जौ सही यंखै मथोय अपोकप लेकिद्रबा थांगमक जौ मोरे वार्ड नंबर 2 ब लम्फेन पार्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स दा लेबा स्पेशल कोर्ट NDNPS मणिपुर दिसंबर 13 लिसिंग अनि कुंदा पीकिबा जजमेंट अमसुंग ऑर्डर अमना मरा लैते हाइदुना एक्विट तौखिबगी मयुक्ता हाउजिक फाउबदा कादा अमसुंग ऑल मणिपुर वुमेन सोशल वेलफेयर ऑल मणिपुर वुमेन सोशल रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट समाज नुपी समाजना तोंगान तोंगान बलुप सिंगा खुसमनादुना जजमेंट अदुगी मयुक्ता हायर कोर्ट लेकांगना अपील चटकदबनी हाइदुना नुंगतिगी लेप्तना प्रोटेस्ट सथरकनगी जरक्ता हेरोइन नंबर 4 का कोनना फाखिबा मियोइ यानी की मनुंगदा अमा पुलिस की makhuttagi नांथोक्तुना चेनख्रे थाउदोगसी कादा नुपी समाज अमसुंग तोंगान तोंगान बलुप सिंगना लोखोसै जौबा मरा लैते हाइदुना थादोखिबा स्पेशल कोर्ट NDNPS मणिपुर की जजमेंट अदुगी मयुक्ता लेबलुप की मथक्ता स्पेशल जज NDNPS तौबालना जनवरी 2022 दा पीके जजमेंट अमसुंग ऑर्डर मद फाउडेल कैरानबी जूस क्लब की मेंबर सिंगल लोइनना WY टेबलेट 9 किलोग्राम मरी का कोनना फाखिबा मियोइ मापन बसु केस असिदगी डिस्चार्ज तौखिबगी मयुक्तसु अखनबा खोंजंग संचिलंगे गी जरक्ता यामना थाजदना थोखिबने अदुगा कोर्ट अनिमकना वाथोकैरबा मियोइसिंग असिबो मखोइगी मथक्ता लोखटपा केससिंगदगी एक्विट डिस्चार्ज तौखिबगी मरमसिंगना मरी लेनरिबा नार्कोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर NAB अमरी पुलिस की मैकैदा अहुबा क्या लेबदगी मखोइने एक्विसिंग आइदुना चार्ज तौरक्लिबा मियोइसिंग असिगी मथक्ता मतिक चाबा एविडेंसिंग फंगदबना मरम ओइदुना मखोइबो एक्विट डिस्चार्ज तौबनी आइबा वाफमसिंगसु केस अनिमकी जजमेंट अमसुंग ऑर्डरसिंगदा मयेकसिंगना पनखिबने तालगसिदा हेरोइन नंबर 4 की तोंगान तोंगान बा पैकेट 13 की कोनना हक्तिंगना फाखिबा मियोइ अनिबो मरी लेनबा कोर्ट पुथोक्तुना पुलिस कस्टडी रिमांड लौथदुना वांग पौंग चथरिङैदा मियोइ अनि सिगी मरुंगदा अमा नांथोक्तुना चेनखिबगी थौदोक थोरक्लिबा असि थौइना पुलिसना नांथोक-hnkhibra nttragana सोइबदगी करी अहुप लेदुना नांथोकिबनो आबसि अंगदबा याद्रबा वहंग अमा ओइरक्ले थौदोक असिगी मतंगदा पाउसी असिना मसिगी रिपोर्ट हेक फंगबदगी पंथदना नुमित निनी सुकना चथरकिबा इन्वेस्टिगेशन दा फंगलखिबा रिपोर्ट सिंगना हाय हेरोइन नंबर 4 की तोंगान तोंगान बा पैकेट 13 की कोनना फाखिबा मियोइ अनि अदु अमन नुपानी अदुगा अमन नुपिने नुपा अदुगी ममिंगना मोंग हाउकिब चाहि यांखनिपान टेंगनोपल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा पालेल की मौलोय पैलेस दगे लाइकिद्रबा लिथेम हाउकुप की मसानुपाने महाका कोनना फाखिबा नुपी अदुगी ममिंगना रोज यांगथोंग चाहि निभोगनि थोय सेनापति पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा ngari लिंगसांग विलेज दगे सिंगपी की लोइनाबिने मखोय अनि हेरोइन नंबर 4 पाउडर पैकेट 13 का कोनना फेब्रुआरी 19 लिसिंग अनि 19 इम्फाल की खुमल लंपा के इंटर स्टेट बस टर्मिनस ISBP की कैंपस मनुंग लेबा मफम अमदगी फागतखिबने पाउसी असिना फंगबा मखाताबा रिपोर्टना हाइबदा मखोय अनिबा मफम असिदगी फाखिबगी मतंगदा इम्फाल पुलिस स्टेशन की सब इंस्पेक्टर रोकी लाइसरम कौबा पुलिस ऑफिसर अमना तौरखिबा रिपोर्ट की मतुंग इन फेब्रुआरी 19 लिसिंगनी 19 की अयुक पुंग 10 तारकपदा महकना लुसिंगबा सिविल ड्रेस सेटपा इम्फाल पुलिस स्टेशन की टीम अमा खोमल लंपा की ISBT द जंक्शन दना बस टर्मिनस असिगी गेट नंबर 1 की अकोइबदा मिना सिंगना लैखि हाइरे फिजम छेटपा पुलिस पार्टी असना मफम अतुद अखनबा सेक्शन थौरंग लोखतुना लैरिङै तालकता सिंगनानिङै ओइबा मौंगदा नुपी अमदा कनागुम्बा मियोइ अमबा कोइथि थिरकपकी मौंगदा उबा फंखि हाइरे मामैथंगदा नुपी अदुना ISBT कैंपस की अवांग नोंगचुप थंगबा कॉर्नर द लेपलगा महके मोबाइल फोन द वारी हेक सारबा मतुंगदा मफम अदुदा लैरिबा महके मनकता गेट नंबर 1 लोमदगी मखुटियता पॉलीथीन की अमुबा मसोई खाव अमा पाइरकपा मियोइ अमा चंथिलकपा उखि हाइरे नुपी अदुगा नुपा अदुगा ngahek wari sanarumlaba matungda nupa aduna magna purakliba amuba masugi polythene bag adu nupi aduda piramlaga mafam adudagi thuna jangna chatkinaba honarkiba tanjada ngasaithigi mafam aduda section na lairakiba SI Rocky laisramna losingba pijam setpa police person singna mi adubo detain tawraga magna purakiba bag adugi matangda wangpang chathake maduda bag adugi manungda tongan tongan ba mayum taragani thoi thokna yomba heroin number 4 sing yawre aiba khangba loinana नुपा अदुगी ममिंग मथा खंगबदगी पुलिस पार्टी अदुना बेक अदुबो लेहौरिब नुपी अदुदा महकना पाइदब बेक अदु सर्च तौननबा हाइखे लोइनना फिजम सेटपा पुलिस पार्टी अदुगी माइकैदगी सथगदौरिबा सर्च अदु
magistrate ama nttragana gazetted officer amagi mamangda chathaba pambra haiduna hangbada nupi aduna mahakpo search tawbagi thabagado gazetted officer amagi mamangda chathaba pami harapadagi police party aduna sub divisional police officer SDPO Oiribi Bidiavati Tingbai Jamda contact tauke Lunana SDPO asi mafam aduna panthadana lakpadagi Nupi police constable amaga punna independent witness aniki mamangda amuba masugi Polythene bag adu police party aduna search tawkhibani aire Matamadu numit chungba matung pung amaka minute ni pumangarum tarakbaga loinana khaw manung aduda Asian Soft Drink Factory haina thapa carton sheet ahum yorambaga loinana manung phawnu uba polythene package singi manungda carton covered sheet na yomba mayum taragani thoisu phangbangam ki aire hairiba mayum sing aduda heroin number 4 powder yaure aiduna lobadagi packet taragani thoi mok tonga packet taragani thoi mak tonga tongan ba marking sing tawraduna nupi rose jangthong adudagi formula oiba drug sing adu seizure memo ama semlaga phagat ke aire seize dauraba heroin number 4 yauba packet taragani thoi bak chajum namduna sil tawkhe hairiba illegal drug sing asigi matakta rose jangthong tagi mobile number 6009441196 amaso recover tawkhe baga loinana mong hakup tagina mobile number 9402813066 recover tawkhe aire Pawusina makatana hai heroin number 4 packaging amasung mobile handset amawanga Konnana Paraba Mioi ani asi police team aduna Imphal police station da complaint report amaga Konnana khosinaki aire report asiki matungina Imphal police station da regular case FIR number 21 close to 2021 register tawdun lokhatke Mioi ani asiki matakta police station asina register tawdun lokhatke ba case ase narcotic drugs and psychotropic substances and the NPSA case section 21 close bigi makada register tawbane loina the case asiga mari lena bharapa mi ani asi numit February tang kun gamari lising ani kun mathoi tumakta da duty magistrate amaki mang police custody remand prayer tawduna pathoke police ki meke dagi tawrak ki remand prayer atugi matu ina makoi ade bongasi March ani lising ani kun mathoi phawgi oina numit tarit dagi police custody remand lawthake Adubo khwaidagi gakna law enforcing agency amo oibaki mathakta chief minister Nanthombam Pirena war against drug habesigi makada agan bakhongjang changchinduna laklabasu criminal trial court singna mari leinaba NAB police ki maikidagi asoiba kya leibadagi ne haidona lokhosai jawba equit tawthokiba amasung faudel gi drug case senabani aiban mima pamba discharge tawkhibaki wathok loidringege sairap ta pizam setpa police team amana chathakiba akhanaba operation amadage heroin ga Konnana phagalakiba mi ani ki manungda ama oiriba pamung LS memung haragasu khangnariba mong auki koba Mioi ama police custody remand period ki manungdagi police ki makhuttagi Nanthoklaga Chenkhiba aibasine matang asida lakliba wang sidi mahakpo case adugi investigating officer aiwoki maikidigi Thaoina Nanthok-hnkhibra nttragana kari karamba asoiba ahuba leibadi khudong chaba lawduna Nanthoklaga no aibasine Pausi asina chathakiba thodok asigi investigation dagi phanglakiba makhataba reports na haibada ngasi phawbagi ona police custody da thamlakliba Mioi ani asigi marungda mong hauki phariba equation Imphal gi mini thong manakta leiba ragai lung kasu nagdariba joint interrogation cell JIC da tangai fadana puthoktuna mahake statement set recording tawna bu khonarubada lampen da leiba Imphal West District women police station gi ket mayadage Nanthoklaga Chenkhiba ni aire Thaudok asigi matang da police ki maikei dagi ngarang special judge Hindi NPS Manipur lampen batta ayiba zerol amba official oina pikhalakre zerol odude Imphal police station da register tawdun lokat badra ki case asiga mari leinana phakiba Mioi ani edugi manungda ama Nanthoklaga Chenkhiba aiduna khangalakhiba loina lemhoriba Mioi sing adugi police custody khangalakhiba loina lemhoriba Mioi adugi police custody remand gi matam March ani lising ani kun mathoi loirabani mahakaktamak court asida judicial remand prayer tawraduna puthorakpada ayaba pibinaba hajaraki aire loinana heroin ga Konnana fakhiba Mioi ani asigi manungda ama Nanthoklaga Chenkhibasu makoi anigi police custody remand gi matam ngasi loibadagi police na nupi adu khaktamak court asida puthorakhe aduga ngarang na nupi asibo judicial custody remand prayer tawraduna puthorakani hajarakhabasu ngasi maku puthorpa matamda de case asiga mari leinana makhatana police custody remand pibiu hajarakhe masigi matuk ina Nanthokiba mong haukiba Konnana phakiba rose jangthong tha asige manga phawba makhatana police custody remand tawkhe aduga Imphal police station lokatkiba drug Konnana phabagi case asige
21 ani ki manungda ama Nanthoklaga Chenkhiba ki matangdana Lampen Police Station case FIR number 31 close to 2021 register tawduna lokale haire. Case asi Indian Penal Code ki section 24(225) amasung 120 B ki makhata lokatpani haire. Arabeda content asi ki maru iba pau khara asi pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbir bupna mapathaga jari channel asin adom ta kanarabadi subscribe to video basina subscribe to bir maloinana like and share to bizo ka wigan upna mapu amakhana thagajari.